mama sensei. Vlog Sunda Grebek Kampung Jengek Jerit. Halo guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Lop Geng di sini bermaksud untuk menggerebek nih istana dari Mami Doni Sukesi. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke sini tanpa ada halangan. Apalagi nih? Apalagi yang bingung. Sama bingung ya? Bingung ya. Bingung. Grogi soalnya kan ketemu artis ya. Oh gandeng, artis mana Pak? Iya. Kita kan masih bawahan gitu ya. Masih cetek. Ibaratnya mah kayak topo lah. Kayak samak gitu ya, diinjek-injek gitu. Uyuhan ini juga mau. Salam dulu kadi genyang satur nuhun ya. Di payun di tukang gernya. Halo semuanya. Ini Mama Caduk, Jennifer Angelia alias Apem Bantat dan Anis. Tunggu ya penampilan dan film pendek kita berkolaborasi dengan Lop Geng TV. Akan menampilkan film pendek terspektakuler bareng Kampung Jengek Jerit. Ya kan Apem? Oh. Ngomong Jeng, benar. Saksikan ya, pokoknya semuanya wajib subscribe. Wajib subrek. Apa Nis? Wajib apa? Subrek. Apa Pem? Subrek. Wajib subrek ya, Lop Geng TV. Nih di bawah nih. Lop Geng TV harus subrek. Kalau nggak subrek apa Nis? Harapan embe. Kita harapan embe lah untuk subrek. Jangan lupa pokoknya kalau nggak subrek nanti kalian ketinggalan film pendek kolaborasi antara Lop Geng TV bersama Kampung Jengek Jerit. Ada yang itu dia. Ada kolaborasinya udah diunsur. Ulah kita teh atuh. Udah makan halus walaupun bahasa orang kasar ya. Tapi hatina kan Nu viral teh. tapi kan hatina Hello Kitty walaupun bahasa kasar ya. Kesel aing. Jadi untuk pemirsa anu di mana bae anu ti kidul, ti kaler, ti wetan, ti seluruh jagat raya Indonesia kudu nempo ataupun ningali channel urang anu bakalan kolaborasi jeung Kampung Jengek Jerit. Ulah sampai pohonnya. Awas hilap jepret tarang nainya. Awas ya. Oke tuh ya. Oke nya. Oke ge lah. Udah pokoknya subrek Lop Geng TV. Biasa Pem kalau ngomong gimana? One two three action. Kamu tuh subrek. Tah. Kadenge. Awas teh subrek ya. Beak urusana ya. Bener tak? Subreknya Lop Geng TV. Ada tuh subrek. Itu saya balik harapan embe. Apa? Subrek ya Nis? Ya Pem? Oh. Subrek. Saksikan ya Kampung Jengek Jerit. Akan tayang di channel Lop Geng TV. Thanks for watching. Semoga terhibur. Jangan lupa like, comment, share and subscribe di channel Lop Geng TV.